akotua ewo wo ho me akasa ne meton madu enti want me nkasa ya santira na opese won family diska nti na opese won family to no okay nti no enye bibi etesa man pa cha de no pese wode wo ye bibi nti na wo pese sese wo fa wo to no me pa cha okay yenko ahoma no so hello madam. Hello? Yes, Ibrahim, not what to say. Hello, yeah, me adome ho ye papa. So, na we dey asembia oyire Latifa Abubakari. Yeah. Me. Asembia wode to manim no mala masa hwehwema so papa. Na oyire Latifa owai ma wade nagu eye den. Sister me tu ko ye se wo ko mashi. Sister me mashi. Yes, na waja o ba kumase. Pika bienu. Malam binti na oyire eja wo ho na wa ba kumase. I don't Latifa no. Me Peter before but I can speak English now. Malam fa betumi e de onse de wo kai kra yeti ase enti wo ya fi mu ba ku ba me. Latifa oh I'm going to say I'm going to cry from life. Papa no but first wife I was Latifa no cross of family. Oh, but yummy, hey, Latifa champion, oh, what it's yeah, how power more problems. Oh, well, many problem. Latifa. Oh, problem. You know about me, bad banco, bad banco. That is where I want to try. Oh, Latifa. Latifa, some ho. Problem be pana Latifa do famu. On where do you now? What did you want them? Oh, Tembia was not Tembia on Conocre. Yawada, Yawada, Nenso, Yeni Yaw, Debia, Yaweni Jemo, Essansi, Yan Crompono, your train, no dine, no, Papa no Otiase, na so Otiase dia, and ye na yesidena yedi yaunti, Yaman, ya da Yawada no. Any ye so bako cry a son say ye ahenema ye papa you hene ye papa yesikani ai ye papa yesikani one na tisika dwako fiso sika kokko so enyanko pon ankasa na sikani na hene dia ntino ene ya wada na ya oni ne yeso sa eguso awa ni giemu nti ne yesi akonya wa akoma 87.9 FM ya ye dia akoma mu nsam dwumedie no ebre wo ba bibia wo bia no ene die ne ahobrase kwan so masre wo sefo aso famiyen na se wo hwe TV nso a no abomodin ade wani afem ye sa bre mu kwapem se no me ensambebo apa honsima Akoma 87.9 from 3 to 3:10 or 10 minutes no ne de pick calls intino ubetumi afresa abreno na onso achre wadwen ewo ho na sabre de mabedwafo nyina wo mata ichuku ewo fia pampe eni breso panya gro na nakua koko ewo ha sanso ena pastor Julius ewo ha akosia pokria sikapa an ononso ewo ha Ishmael Hayward ebomichidom eni adontene onetoni sa pepepe pastor doctor na no me share na yi so no yi pastor na free ho no aye no doctor honorable doctor na me so be pastor free na medwuma yesi da form sa enti no so betumi aye asafa pastor no to aso uju hu dia bodi ma shada na menka ho asem nti ha na me pese meka ho asem
Rather, Nana Yao, so the social media, Facebook, Akoma 87.9 FM, like and page, comment, na Ebomodia, share, Efa, MIA, Samsung, YouTube, Akoma 879 FM, subscribe and page, me notification bell, no so breast one, you will get notified. Now, on share, I'm a full pin, so to me, and you be a share, maybe be to me, Akoma, Ede, Amayanti, Sabre, ya crado no Maa Akos my crado na mabedwafo so aye crado idie na afe yenkwaye ni mu na yemfa ne asɛm a ɛwɔ hɔ no emfa ɛma ho yene yenuaba bi eni nkomo oba pa mebu ahawia yi na apom etesen nyankopɔn do wo ho ye pa ya de nyame me so me ho ye pa me ho den wa wo hwɛ de ma ye yi atimi sɛ me ho den pa ana meboa pa chan no I would me an idea some sen I make catch up auntie ya with you. Or I say Yamidume at that form what she say. The first no the phone no na every day be pastor doctor honorable pastor Dr. Why and I say no so connected Bluetooth to no maka no na human name boy ye pastor nefri ho e say aka doctor wa we say na hunu pa na me say hanum ba be ka no na man say nyina tie Gen no man hwiase and again that is what man hwiase we pastor na free ho maami within man pastor media adoma edi adoma patience adoma wo free he na bai pastor ade beba ewia yi assemble na patience de bai man pastor boko so nya boko sa 87.9 Kumasi man pastor 2018 mishia be mebi ye free ni kodua man pastor na Odemiko nifi no so on me obeware me timi busa ne se owo jire e no so oni jire and am say answer no ne me betran no just Odemiko chia ne maame ma nto Odemiko go so ko chia ne maame ne papa e wo go so ono ta ntiyesa ba nto ba na me ka hwere ni se mini ba biti nti won pe dan maame ma o han dan ne maame wo jaache pram so ho no han dan ma ye ani eti Inti man pacho no kwa adwuma ba okoba te ho na yinsen bae inti yinsen ba na meka hwe se minyimu no se o menwo e ma mense ma yinsen ni mu de o hwe me na minya be ye 7 months ni mu no kla me se o kwa adwuma ba ma o ko ye no wamba nti be ye no ma e ma efieru ani kula busa me se adena be me wache aso ko yo mai na mse me kula mi ni made ko na me frɛ na so obeba nti ma emu wa na sister bi frɛ me no busa me se me ho ti se na mse onyame adom me ho ye na si kodua nua ba ni na mse o sister me ho ye na ono so no so onyame adom ne ho ye na so na ni nua ba ma no metene nka na mse ya metene nka no busa mse o free ha me fan say last month no free so kwa adwuma ba no sesa no kwa wa ba na mse o mai no busa mse no odimi akochia ne busa na mse odimi akọ ne papa wo go so ene ne maame wo go so no sesa na mse no se no odimi aba omufie ne wo bantman na mse wo so wo kwa aba na odimi akochia eno sesa na mse ai ano ka kire me se eni enye kodua nua baani na emum eye Nigeria wonne ne ti boboba wonne na wofo boboba ma de no we interview no ma mpa chan interview ano mpa chan wasi kodua sister no o sha se no ni nua be ma ni kodua mpa chan ti obi se bisa wo kwa kire no se de ayin pa cho no se enye ni nua ba mu na ye ne jure wonne ne ti wonne na wo nkwalafo o want to was yempo ko bi o wan ko faafo na wo fa ya no wo wadi dua bo na su asante forma was me de benjiu no de ajiu nso na winim se winim so na bu wani gu so dia ene na no an kan no se Fanti New Town eno an se okọ ya ne afa ho ana anya Fanti New Town yankwe eno obusa mi se na mi so se won mi ne ni ka se kula menyam a mi wo 8 months eno se anya ne yero ne nit na oba ne nchen a na ode ne phones ye de esi wonya course a na wakate no
It will cast on for phone and man on farmer no na so na ya pele. We kura man nya me number okoye yes oko mobile money ra oko sendi sika. Eno otin eno ko mobile money ra na oko busa ne say sika be no o sendi ma edin be ya. Na yes mimi din eno o sendi sika ne ye de ma me a man nya me number o de ye de o de free me. Enu nti eno o ka kire me. Senye ne yira wona ne ti no. Nti se mentwe me ho nye de emfiri ne ho. Eno se o ka kire me senye mentwe me ho firi ne ho ne cause ne yira wona ne ti no. No o kra ne be se yo koye adwuma ba na o maada. Ba na o ka kire se adwuma de na kodi baabi. Enu nti na o ma. Eni so ba ya o de nya me na mani so nti ma ye firi ho. Be ma no me fire na won fa. Me frɛ ne saa won fa kopem tema won podi ka me a me ko wo Kontanse hospital eno kura me nua mema ene be yi me yes anka ma me ka hospital up to now ma me frɛ be ma ya won fa ekɔ nso on fa me di different number bia try ma on fa ma me ta ko go so wo ke ka nti me frɛ ne papa ka kye ne sɛ ade na wo yesa na mi mposa ne ba ne de me be kire am ne mposa ne ba no wo yira de na won kan kire me na papa pen mo hwe nyame anim edi mabolosa ti ma e free sa time na me sa me wuwi be nya 3 months me ko go so no papa ne fili wo papa ne so me file na me nya no e na ma me na o ka ho no so ye ne step mother ne se ne ma me ankasa eti konongo Inti ma efiri wo bepem ne mi hu abantie ne nim bie me frɛ ne so aminya no ono so a won se ni sika hwe Okay enti atie for what you asem no work kan wase pepe sa no tie koshia bemai na bemai wone no atena osinfiti ase no dio na bemai no bɔ ne homoden kakra no okoye adwuma ba oma afedi obi nkofrɛ no se sister me nua bema ene yi bema ehwenebo akodue o na se wo akɔhwɛ wo hia wo de wakofie ane omu fie wo bantema wonim ho oye ni interview bisa ne nsɛm akɔ akire ɔsere utiri so no pampa so ɛyɛ ɔsɛ ne nua ba ne me ne yere ene me odu ko fie kwachi aya na busuafo anka nkyerɛ o ne yere ne me wawa me ate ene ne tifie na obi frɛ no awon fa de ko ne tetesa na odi dwane so ahunu ai one na won kora nan omo won kora nan me bo a pa chan one na ne yere na won kora nan mu a na matete no a na menya wo number na me dia frɛ we free ho se ne yiri e de frɛ bem e de frɛ wo bai wa wo abepem sabre lalai otilon ofre be manu awunya no asem ni nyina eno no na sese mo wa ma mo ba no mo wo ba na be ma mampa cho be ma wenya sen mampa cho July no wenya 3 years hey July me pa chan 3 years me pa chan wonte be ma twene bo akodu anka tk mampa cho debi akwati mo den mo wo ba na be ma ena 3 years wonte ne nka mampa cho debi enti akoda yi ni mu papa papa yi ni mu akoda twene bo akodu anim ne ba no mampa cho debi wo ba no asu akasa me pa chan otu wo ka dada mana nse wo su ha ma adwen pa obekọ dada na won fa be ma foforo fa ne chia be ma foforo nze wo papa no no en mampa cho debi adan ma ba sa no na 3 months me dinisha sie esu ansuo ton ya se ya metimi ahwem nti ba sa no ya na meti mesuade ya meti dwa me gagaga nti me di hospital sa nti ma amana nsen mitimi suwa ade biem ana se no fa se obefa be ma foforo ho ma ase ehun yi ode no because obi ana me wo dade oh ma won woda ma pa cho debi ise wedding fe say ma me wo 27 August me nya 28 wunya 30 years pa cho debi wunya 30 years ma pa cho debi ei sa ma pa chai
Because me tipen so na me what it tell you. Na wo cha me o. Wunru 30 no kra no wa akonya de aka na so so. Man pa cho Debbie. Yeah, Sam. Adwenjuna mo wanyine by force o ma me kan kire o. Ntu share be ma no wanya mfie sen. We share atwere bo akodua no. Man na me was 25. 25 na akra na nya 3 years into 28. Wow. When in it's not say answer na wo benyin sen. Man pa cho me first say 1.5 answer na yin sen neighbor. 1.5 answer na yin sen no eba. Okay. Nti yin sen ni mu no before wo benyin sen no. Sen na no one was sitting ankasa esitie. Oh man, no me so na bibia nkyere se bia owo yere anase nkyere ye didn't ya nkyere because na me ne no because otimi gyan no phone eto obia so nyede emfele wato ne chepa to atwene no akoto chep foforo dia oba ho anu a wayi sa asem na ne yiri nimu no ato baabi na wode foforo na hyem ne yiri befre ne yesi out of coverage area to aso tima na bibia so nkyere entimi kwa menyamu ye ne na dako mi fie wura ne ka kire me say the way a bear man is behave no who say as a bear man here dey e wo jire oso hu ne senti o say because o say last enwumere bi obi flare na odi nkwamu na obegina ne dan nechi e no busa ne say enkwala na ho ye dey eti sen e no busa ne say this month obebe fie nti won o chenya me adu obe send ni sika e na oba ne busa ne say kitwa ne yare obe no so o che na obebe fie etu o my mani pie fili ne dem ho ntu pie fili o ba behwe ni pakoro no wa hu obia o ntu bu hu ane se mi kunu wura ye dem ho no busa na ho se na banti ne magina ho a o ye kwa na se enye ono a eni ye ono ntu o yire na wasa kofo obia ba ya o ye de o ha ne sa ne fie wura ne susu o ntimi o hu se o ye de o ka de want to me nka because when you mposa wukura wonim so wo yere ya ti obeka che na aka che se mpache wo minim dada ogu nanimu ase nti omeka nti yin se ni ba ya wo man na efie wura ni eyi atum sisi nti be ma no aka se ne ko han efie ni ma o me pa chan okay na uhu no na oye de wo ba mukrom wo so obeye adwuma ana so obeye den na odi first na me ye adwuma wo kaase filling station adwuma ho na me di shia no so omo ba be ye adwuma bi wo go for ablesign no musi oye mason oye carpenter nti ho na me di shia no okay well ti wo shia no me kai say o start ye no so shia no wo bisa ne sa nya bia no wo yere ya na no de menyi ni so bisa ma mi busa ne ma ni do nyankopon so so betafre ne na betwe so oni jere o se le o se o tafre na betwe oni jere ono ka che o me tafre ma batwe me ni yere o ka kire ana se bia wa na ade wa ma pa cho no ne kan ena me ka kire ne se me ma me afiri mu sesi e se me di awere won di se o firi so o wo yira on kan chem na because obi yire die obi kunu die me mpe no so oni yire obi sai mi busa no because na ma yu anu de obi so amopo mu mi se o enu anu se me pe o sa elo ga che me se o ye SDA ni 20 min twa min tro an yonko do an mi yonko do me pa cha mo fra twere bu akodua ma me yonko do ma me mo fra yonko o sai kra sa de na so de ya woko e sai be kan tam e be di agina mu wo papa waso ayade ni waso SDA ni wontimi ntwa mentoro waso ayade ni SDA ni nti wontimi nya dan ntwa mentoro mo mfra twene bo akodua ma me enipa di ntro se ya yetumi bonya medi na ye de di ntro ne ya fa ye ho adi ontimi mo anto adi emfa nya sa de no onfa ni ntro no onfa ne ho ni ontumi moku nedi no onfa ni ntro emfa ne ho ni na ya bonya medin na ya de di ntro ni ya fa ye ho adi but ade na wo kam sabio mo fa ncha me ye no nyame basabasa wo ka so me do nyame ni nyina so no ye because nyame fa ne bo a onto ne ntem
say me yezi ninti me to me nintro sa na waka kire mampa chai minimum po na no ye misa ayi no ye misa patience say what say ezi fo nintro mampa show mu dintro na ne di ti na waka say wo kwazi won't me ni wonto wutu mi ditu say oye ezi ni woni mintro na asole ne kula sa wo position oso ye dey wo no say first no ojon no omo ayi ni bi na adwuma se mu ojon ne dey kwa ne bi sengere ban ojon ne sengere ban ana kotet hello TK Patwani TK be mwa ho ya koda ya kwe Maranatha Patwani Maranatha wo yon kwezi ni ma frɛ won je so Maranatha Ewade bra Kristo adwuma na meye na mo ya mpa ye nyina na ye be ye Kristo adwuma no na Kristo ba ye tumi enya tena bia papa na Kristo adwuma no wugusu yo Patwani me pacho Maa Akos ni Akoma FM Onua TV ya minshira o Kristo adwuma no wugusu yo Patwa okay enti Maranatha Ewade bra no oba ne ye beko Patwa yoko ya danyame ase se oba ne yi a ye bra nya kwa na adwuma no obebo yenkunim abotira wonso ka ho bie nyame onhyira wo me pacho patience adoma winimo no Patwa winimo no kwan be so Patwa nka ebe akra bi anka mesrɛw be me na ye ni bre mesra wo nti bre ketua bie no wo de afama me na fa yi anoma me na ye nko wa dawrema ya bre ne ye wo patience adoma winimo no Patwa minimo no me pacho kwan be so kire mo ma me menye na wo menye na wo ne no how many years ni fancy 2 years ni ushia ni ye ben Patwa de mame bra akra na me nyi why wo ba no woni mo no mommy oba no oni adoma ba no woni mo no Patwa mi wuni da okay ya wo no de ben ya wo no juada ebenada efsi kwesi ada Patwa say de ben ya wo ba no ejuada kwesi ada de ben ya de wo no ya wonu kuada Patwa kasama me mampa cho debi okay ya wonu kuada me nyame nhira me pacho ya wo no why na kotua hospital bills na ye no Patwa mi manska ma wiska kwa me ba mi simu ai mampa cho debi mi nua be ma ne be yi mi me pacho wo se wo maniska sa na wo de ma no ye kwa yi ni free hospital Patwa no na ma mi send ma oni ni sister no ko yi ye en ko to Patwa no si me send e sei Dabi una mi bisa wana send sika no send e sei Patwa so no de wo ye ni bibia me fa woka wose ne bra mo ne be yi ni free hospital 10 million mi bra mo ne be wose ne bra mo ne yi no ntina mi bisa sa wo send me pesa wo se wo di ntro anasa sei o sei wose ne bra mo kra ne be yi ni free hospital Patwa I say o kan o me si gina baabi me nya yi etima me nya yi na me frɛw na de ono be kan no me sma kan to since ne bra mo na frɛ ebe yi na ma mani ska bia so on ko yi hospital be no isan ma me obisa question me pa show there be one send sika bia o kakra mo any penyi mo na kan wo sika be o na mo be yi me kura ade tin so an mo be yi mommy yes we Patwa bisa ne sister na o ma ne send sika o say akwaji bidie sika no bidie ne hospital be no bisa na man sika ma ne ko tuatua sa aka no bisa ne say since wo ye ne ma ne kapre krampo da say na de man sister adwa say na de man me de minim bisa sister adwa say wo ye no kwa ne ko di ne ko ji sika no bisa no
me pacho sebeya ye behunu se ampa owo ye no ti ketwene kwa kodua e Sunday ni sika no pese me bisa wo se ahen na wo de Sunday we pacho man 5 million me 5 million na okro ma me sika ma me kototo akwala ne ho niema wa ma me sika pa kototo akwala ne ho niema ama bisa sister akua akura oni ni kunu ene tuto niema wo hospital meba o ka se ni 5 million o se ni si ma phone so because phone na kakla so wo fla kura wo fa ene obi sampa so se wo send ni di ba na ba ye ni akwaji esika mami na me no kasa me pacho ne bisa ne se wo ye me man sika bia da na se sika na ye de ne kwa ye free hospital no why na wo send si ne so ma ye kana me say o mo di number man na send ye ni sister ben ya ni sister fia na o ma me send sika na ma no ani bidie hu sika nyina se wo ye ni nyina no me send sika bisa no se ani bidie hu kra de ma so se me de ba bidie hu sika bi ani ne sister no ani adwanu obi na ga zo ndo nya abotre bi so awo na awo sister ho no a emfa bibia ye de e me se owu me pacho wo ni sister fia na wo so di sika na ma no ama na edi ni sister yi number ma wo we pacho na ama sister ka na mi number we pacho but wo se ni sister bia so ni afia na sister na no owo no ojo jana man because what they say we sister ndi owo ya no aduan ma ya ma ba she friend adwoa aha bisan se me pacho mi number wanu ama no abedi adansi e bisan se ono dia ba e bia me men ske bia na se anu aka se bia sei okay yenti yan fan say owo ye from day one yeah according to what Sunday 5 million de man no ono so kasa won Sunday sika man no from day one ko pe me say akra no e ko ebenya 3 years no what Sunday sika dodo sign na ama no me pacho mo mi men sika ni medma me ye no ye kwan so no mo ani America e fi last week no friends me say Nsem no me say nyanka sika anna kwa ofre me na ade na so minister ma amfa bi de mo sika me mo minister me tiri bi de bia me be dada na de me tu fe say fa number bi frɛ me na o de afrɛ me 62 e bo ma sen bo ono aka san kwa si me ka say ama wa o si mo so de kam dia so de ka say no si 1.2 anu kam ka so de nya abotre so de ka 1.2 me say system bi obi be o be sen sika ma no na on san ka e so o de obi si me ya na do 57 62 seni ma mi seni ma am wa so de ka se dia ba to me tiama na ma se ni sika egu phone mi san se man ka sa asam na nkyere na today twa to okra we di sika Sunday ne ya da ban na de to hwan phone so 62 number bi won phone so 62 e ko ba ye din ah Sunday adin a eba e ye din ban Kremodin na eba bisa to no de bisa Kremodin doso edin by because me say sika ma wo bia e wo se me hu nipa ne din because ono nso e na wo tai send sika sie e pa to bisa se ma me en control number na me mo bo man se me send sika ma no a e bi o ka je bi e sei ya baji number no a kire ye din komo wie ne ya de to so a ya baji number no na fe ya hwe ne ya bisa wo nipa kro no se predodo wo san ena yaji ani afro nipa kwa no so live ni e bisa nsan predodo osen ena wo send sika de ma no se yenyi emfa ema ama eti e baby sem ena make say when was the last time I was sending sika de fa last number says to no so hello when was the last time that ben the chat I was sending sika esi number says to chat no what is last time I'm sending sika they chat to okra ane I said this one to come sending sika man Obua kan ko wa sending sika tambe and I dey send me ah aka kura ni tu fie na wa sending sika this time man pa chon sending sika yes busu I feel the whole of 2022 one sending couple ama busu mi kura wa sending sika what me sending sika mommy need numbers now what me sending sika ma na me frɛ na mo fa number no 62 bi san say number 62 bi what the frame and na chiku na na the frame say na chiku the frame na so 20 na amfa bi san say so fa sa number na frame ma me sending sika ma no bi san no
meba ye sika de no de ye be confirm me e de free nipa ko no ho so de won kan I said the mimma sika bia ga na se de miminim ne se wo se wo ma ne sika wo nhwa akoda no we ba cho ka se me chena na o twa kuntu bi se me next ka titri bia e don ka se di ma no mo 1 million 50 go a week 50 1 million eh wo kan no kura what me 1 million na wo send 1 million ka me ba ha be dey ah wo sha kwala na ka me ba ha be dey ni mpabu akoro be se ko je ni po Sunday man flow mommy mi be hu mi score me flow wa fa o kasa de on kan kure wo do flow me sister Jennifer number kura san flow wa fa Jennifer bay they also send this kasi so no say number say 00 in a chat wo 00 on kan kura ma on kan kura ba me kan kura na on kan kura wo sha kwala na kam dia kwala ne beba 3 years ni sikasta na dia ba kwala no but we must get biada what you want me must get biada can say must get biada me pacho onu de on kasa wo de on money so you said what can Sunday mommy what the ma but enye enough akra no kra wenim school awoko mommy na school awo ba ko we pacho me kase mommy come dey say me bun free me na me yase me bu afu me adwuma we me bu fu nke nie so bu fu kra me tie mu ana me kase bia me tie mu edi do aka no ebia Sunday ye twemu bisanse man friend me man me shin ma day am say e am fa number ne send me en friend me na me send scam bisanse man ka za na nchire na obisa question o friend me be hu me score me flow wa o kasa don kan kra ma me kan kra me be flow wa me the sister Jennifer number flow wa o de mami ade when you are me plan obi di tan kwase asem ni di mi antiga be ye o de wo be say wo send this ka wo hwe akola no me ya akra say nti wo na wo be 3 years you got me me hwe akola no mami TK mami na me kasa no hello TK madam ama se mote hene man pa chi etiade be ba wonim de bi etimpo maybe sa question maybe sa baby a wetim nka se fa baby ato asoma me TK won so ayin fa na wotie sese we say mo vota me head ma o but wo ba ayin fa na wo me ba mo Santase man pa sho o Kumasi Santase wo he Kumasi wo so wo kwaye adwuma wo vota wanka se ho no wotie tire me se oba ayin fa na wotie no wo se Santase me pacho Santase ni ade beba se wani bre wo nante a wo beko ekwan wa aden na for the past 3 years woni ababa wa wo na wo Ghana na akoda no kra wani kosua hwe ne da me pacho ade de me jitu se me hu ni da min ka se bia ma hu akra no e chanku bia kwa me hu ni da we kra me ka kire se nyame ya adma me ba no bi san se me kan sa asa me kire bia wo akoda afe wo akoda enfie mienu wo akoda enfie miensa eti sa wo ti wa wo yemo hyehyeo wo ti wa wo mpese wo ba no a wo di na be wiase ya no wo be hu nanim mi ba cho mi yemo hye na chese eye me wanwa se wo akoda be wiase na 3 years wo Ghana Santase ni ade beba na 3 years ni wo hunu wo ba ne da na susu apasa dakuru bi akoda ne pie ama enkrofo bi akye no ede na tena ka mu ka no won so akotena mu bi wo ba na ti won chen ya yede ne kurei woti akoda ne ho enso ne yede ne ekona wonim no twere bu akodua ade we enya reho aden mpacho meba pada ben na mi adma pada ben ni nyina yehia wo no wakohwa akoda no bacho say da ben na beba ne nyina ya ka ho ne yakohwa akoda no because I bre ne ye ni gida 3 years papa te Santase akoda te ade beba wo hu ne da bacho ka so te ade beba dia anya mi so da da me da wo ni ba dia wo te so da da bi so te ka ase ni bi san bi so te ka ase e ti ka so te ade beba na te se eye wa no wan bi san so bi san so te ka ase
So ate kasi o so ate ade beba santase ne kasi ne ade beba emu ntwe. Me pa cho mami de mate. We dey show ne 20 mami nyina years. Why? Anasa wo yiri na SCZ wo se hwe no wa ama amehwa wo. Sanfa ne. Betimi abasa. Ne yiri ana aka kire no se wonnim na wusi wo kwhwa akwara no a wo behunu. Ebetumi abane saa because nka santase ne ade beba se santase ene kasi o wani bere a utumi nante da woni sika kra na utumi nante wote santase ne obati ade beba na 3 years won hwe nanimu da akra ne siwa no obi se wa papa dada wei no obi sa ya kasa Kristo ya yi maranata wusi nyame bra obeba beto na osidan so obeba beto na wakantam na asen ba so oba kra woni mo no osi nyame mra oba ya wa wona ba asase so woni mo no ya kamara na ata wo yam hyeso si Awurade bra obeba beji wo hama no a wo de boda ne so ndi ahwo apampam obeba mese ma sika no me de mese mo ba ha se ya mo ba ha na mo ka no kre ne de kire me ya mani je ho dansa mo de bi besie ne ye be fra be ma no na wo yiyi bi atomu ma me pa cho na nsi okay ma me ne mre to boase na emre ne bebre ho ma me bisa awo no wo ka wa asem no wo se 3 years ni hunu be ma ne de me ka se ye ba be hwehwe ghost samai ene ye be hwehwe no tinka me de ni mfoni ni ba be twoso na ma ka che ya hwefo se wo mo ndom ayen na brante ni ababa wa bi wo ye 3 years ye hu ne da last month ya ne di nkomo wa fra wo kra ba wish Mother's Day wo si wo hunu ne da ma me pa cho me ko me hu ni 2 months ko ma me fla mi do nyankopon atato me fla ble e fla ne no wa mfa but mutai di nkomo ma ye ntan ni nkomo but what afre wo ubusa sister Aisha obeka ye ntan ni nkomo na want afre wa ko afre wa wish happy Mother's Day ma obla na won kan no kure o kan so confirm me sampa wo fra no ofre ye no na de ben de be na ye miss ko ba me ko hwe ye me san fla no wa mfa ofre wo ofla me Sunday Mother's Day me ko me hu ni 2 months ko ba me ko fla ni wa mfa me problem ne say eto sanye da bia na mudi nkomo kra na da kuru bi da edidam bi eto da wo fra wo meboa enu na wo pese o ka but o ka che me say for the past 3 years am we maintain kada it's like wo fra na wunya no won fra wo hu ne da ontene kada sa na ye ti ase ma meeting ko ba me na kura fle no o ka kire ni say this year obeba wo she ni January so obeba o fle no wa ma tini nyina no akeka to mama ye wakeka to mama ni ehunu say wo fra no a yan kase de wo ye no wa ya de o but ka de wo mu kire ye na ye fa na the numbers ne try ya fre na ebi wo ha o san fle o peke ma me san ko tike su biem tike Madam say wanya ba bia gina I so Thomas Magna baby kakra okay you have a telephone the American say ebetumi abase oyire nso ena bia aka cho say wonim na akwhwa akro na obebo odua bi ko na wo yere ena wo kofa baba we ya wanka e ba cho ndi won kanda because wa kanda na meboa won kan bi da an ko ni e ko mo pen ni ko bi bian ko siente bia bi si an se won kan bi krada okay but now wa yere na akofa baba e meboa me ba so ko fa ka chen so wa yere de me ba cho won krada woni se me na wa woni minim sa wo me minim wo ka kire me sa wo wa yere eya na ka kire me sa wo do nyankopon ata wo ni yire etafre wa betwe na wo ni yire ah etafre me that's na wo etafre wa betwe na wo ni yire na wo ye SDA ni na SDA for the mu chantro nya ta na ka kire me ah awo he wo bu san say wo he ewo ai castle road na ai go road ah ada na wo ka no kra sa ada he ah
catch him so why you can be a mini crew and come see the better way, huh? And you were Yiri Akasa Nefa Ama number of phone so friend on an interview. But let me know be. They say, A person, let me know be. So, of our number, no, you can say, but let me know be. and the Yabisa, you require wa far so far number no. Now we'll go off Freya Baba where ye the interview. Eka say, wouldn't ya bar no. Wouldn't ya bar and no. Well, ye in interview ye yet yan sa when so cardio becca yan or catch and pacho. Minya tika near bow, me ye tika yere. Men an hour 9, well, you know 1 hour say. A patrol in interview, me no will be. So, no, you I was saying. Me say, the old for your interviewer. Yaomi and son. More 4. 3. Okay. Nina wa catch reno. John the year interview no. Now could you so wire. So But to me, so one interview and so I may me patrol tea. So no catch number no catch interview. They na me yeduma. Ana me ma madam for be Chinese car phone so man. On the material if you no could stay no Chinese car man. It's a minimum I will going to on any cafe. Senate crowd a trim and to one day I saw we problem through. And to no can I mean when it's done me or I can watch some there. Me get you. Wo yire be hu akire na bia kasa ne ho ntokwa de ebia bia me ka so ne ma ko ho de na me twem kuntum na se asori no da sokro e ba so a wo just ngire ba ni ana quotet mi pa cho mi ko biem me se asori no da sokro se ane wo wa se ngire ba de ana quotet so mi ko biem mi pa cho mi ko bi ye ti na wo ko biem akwa adwama me yatu ase ahunu Eba chote. Wako boy adwama me yatu ase ezi e fo nche ho. Ye betu ase nsesi a. Ye betu ase nsesi a wo betra kire. Wo betra kire ho saa nti wo hwe no wani ka na de agya asore. Anu ti na ogya ye no ahunu. Ba cho mi ya sa. Adwuma na me ye ntira. Oh my God. Emu aye o. Ayi tike ye ne won kasa nkwakiri. Me pa cho. Oya wo ba watifia no wo kan dada wo ko school ankrofo papa no mo de wo mo mabo mo ko ho ba school no wo ba no 3 years ohunu wo hunu dada ka enti yesra wo na ade na ba wiase se wo free voter ba da ba na abeba ni nyina ye nkwhwe ba no Mami me ba chole mate da ba na abeba me mun kan tiji lori e mabosumi nso ye mabosumi nso. Okay, but before Bosume the best on the ear patcho, number now we send this kind of to one. So, what per se? What the adansi dear Kuraba? Adansi Bahon, so we send this kind of money dear Yenimuanum. Send the fire near Casaya producer so. Na ye mano, na ye unus a TK, a yana said ye. Bonjour. Mommy. Yeah. Mi pacho, se mi freno a bisan Sunday twemu, man freno. Udi bisan man Sunday twemu, man freno na ankasa. Mi a mi freno se bisano. Se mi nu ni nkomodi o se bia o fe mi amemfa. Be ma sika nko e na nkomonko. Se sika nko a wuntimi freno ana me boa. Eti na me ka cho se ye no adwuma we ya che. E na wo awoso ka se gutie ma no de yanka se de omo beka nyina eye no 100%. So ti ase. Enti se be ya dance die bebe mo no opa. Send sika na ma yen. Na yenyi maba no na kina bi wodi free ye ha. Kwatra ba bi se TK hwene ba yatumi akabi aboa. Oti de me kana se. Ba so mate. Se wo ba no ye be friend say. But you say, I want to tune it. You so want to out to the bed intimidate. Oh, Papa won't sheba on to bed. Also, what up are dead? A jar won't sheba on to be to bed. Say, ya dear, what's a ticket? It's to What to woman did? I did in other man. Mana, I don't could ya. Okay, Yamisha, Papa, Dumu Codiano, come back so that fast today at all. No. Oh
my God. Hey, we are seeing emu eya. Eye? Wama anadum kodua. Ekwa ba so do fa so tu ne din a ekwa no ne kun tu ku so do fa so. Ene we de to ne ba ne din. So ma hu wi ase. Emma mumma mani na ho. Sister wo baba akopɛ de ye ka kire wo nane se ya anye operation meboa. Ma ye me operation. Ache ye operation crisis so betumi aye adwuma. Wo hu sisi wo ho so. Wo bogom wo hu ofe. Kwa ye adwuma kakra. Ese adwuma be na aye. Ma sisi ami nya adwuma me pe adwuma. Kwa ye pe bibiye na kodua se abronsa isuwe. Se ewe no no ofiri soro na fam kutukum na ne nsa ne ne namu bubu a wontumi nkwadwuma no wayi sika de ama mo batwe yes no wa na abehwe wa de enye mako nye na nakua enye an nye Pastor Julius enye Masapon yaso ya hye na ye disi ha no se wo fa brogu besi so sesi e behuru so ti ase enti pe bibiye o baba akopɛ ana wo wie wakɔ wo bi aka ho Mampa show good never support it or the biba je efa bi so nefa ye de wo so ye wo ba mua Mampa show on fe bi mo don't worry wo mo ye nyi wo mo ni sa o ebi ne si ye bisa ne di ode to ne ba wa akate no so ti ase eno kire but the kwan bia so ono na befa onim so wo yire wo mam yensa obetumi ahwe wo mo na so wo ka kire wo se wo ka so wo yire ne de yanyi ni sika ban wo esikafo ene ne wo mo koto baba wa no mo se ye wo yire ya no o matare hu because bibi wo ho na chan to chan de what is this chan to chan ti minim so wo ka so wo yire nka wo nko ho ma da bi wanka tata fe no abehunu mistake no enya bawie enti bo ho so ye be hye no on fa bi mra fa bi ka ho fa hwe wo ba no na bibia ntumi nko yie mfama why okay ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no eno a ena waso eguso ada wutie no na ye nko yanim na ye monitor twirebo akodua se ye ma no Chirembo akwadua se ye ma no ending of this month but sika de ye be frɛ no obesend bi aba why ende ne de ye se ye ba ne nyina yakɔhwɛ akwara no de di nkai why na de aka ne sika ne de ye be hwɛ ama ne de bi aba na bibi atumi akoyi e de amount ahaya Akoma 87.9 FM ubetumi apagya mu Akoma mu nsɛm dwumadie no eno a ena waso eguso ada utie no na nanekua mo baba baji adwa kakra na mode amame wo ha sei na ye ne yenua ba baako ba bedi enkomo ye ne yenua ba akosua nyaako ba bedi enkomo wa homa na so sade ye meka se akosua wo hospital sesi a ya a doctor for egusua ehwe no yanko okay na mame one okay enti akosua nyaako a ye ne bedi nkomo ayi yenua ba ya odaso yi efiri mre kakra bi mu nie ena ye de oni ne kunu ba ha omo ba studio sa ena ye ne wo mu di nkomo fa wo mapomudi ho nsemu a na omo de adesrede eto etiefo anim efa wonom emoa ho nyame adom omo yare no mu di sunu di are okay eba ye beto aye se ye moa omo be ma no ehia operation oba no ehia operation ewo ne minimum be ma no so ne nsono ne nsono ho na ono so ohia se ye be ye no operation na omo de ba ye ne yesom because obi bia da ni ho a we ebeba beto no anase adwuma ye bibi se beba beto na so a obetumi akache wo se omonko awarefo mienu enye possible awarefo mienu ya wo momensia ewo ho ya pani no so ya de enti yesom se
ye beboa wonom yenim se ya hwefo ne yetiefo beboa ekwan bia so ama yetumi ahwe wonom na yeguso but ansa na metwa so no de me pese me kan se nyame ya adomu a ochiri ne fie eye May bosume ne da etoso edu enwotwe ye pese ye kakra ye nya ene die edunkuno enyame ya adomu ochira ye dunkuno 19 ene ye 18 ochira ye 19 ye pese nyame ya adomu a ochina dai ene die ene ye benya no ye de ka ho na ye de ye hand over ede ma wonom ye bekire wudie ntia ye pese ye yes ade no na ansa na no ye nkwa homa ne so na ye ne akosia nkwadi nkomo nya akome mo ha wie hello akosia hello your call has been put on hold please wait your call has been put on hold please friend ma me biem over be I tare na so no odi ato hold the producer be san awo so ahoma na yes na our hospital ni ane na tin komo ene say say niye wo say ye bia on say adwuma no say ye start here me pa cho fa yinka fa to ye so na edru bra ye na edom so no monte nia ye ka no so eka okay me ba okay agosia nya akome mo ha wi ayo hello mama apomote sai ya mama na mo ya beja okay ya nyame adom ye nyina ye nso ye ho ye na say wo wen mama no hospital say dia na mo ye doctor say ye dey mama me ta doctor si mi ko chese yo makoma won sebe ya ma ho de no mbewu na nyame ya duma o mai mo krisi nyame ya duma mai o krisi lab ne mama chese ya se na me ba je report wa doctor okay nti wa ko twitwa sa ne mani nyina awie Ibacha me teacher nti me je report wa doctor o nya nfa ma me okay nti we say no de wo twitwa ne nei eno ne de atwa to a wo betwa watwa ansa na operation abaso no Ibacha me teacher bia nti we no ne chala asa me de betwa okay nti na doctor ma wo idea da ebia ye de be operation no ana Ibacha o Tuesday nya me boa nyame ya do hospital Ibacha say Monday no kwa me ho ba hospital na ade ati Tuesday na yaye good enti nyame ya do mo chiri ne fie memne kwasi adwo ebenada ene ye be operation Ibacha mama ya da nyame ase papa na ye koso anya akone ne din komo ye mra ye nua be ma Francis so Francis ba ye ne ye wukunu ye hwete bia na owomu sesei sai na pomodin no esitie oh mama nyame na mo mpa ebosto nyame adom se ye kakra omudi ba o adom niema enkane no na wontumi nye no sesei otumi ye ne nkakra me paso nyame adom mama nyame adom ti sadien me adom akosia bi ti sadien den na first no otumi nye sesei otumi ye mama nante ya ne de pa ba ji nyankofo ado ni nante ejare na ontumi ko jare se nyame adom no atumi jare enshaka nyame sesei wotumi didi kakra no krepa mama otumi jane 9 first no otumi jane 9 sa no kotolet pa se ni na no kotolet pa ba sesei dia ye normal aba normal no krepa mama okay enti sesei dia ye nim se ye wogidie sadie wo de no ye ba ya na benada no ono so apomeden no egusua ya o improve meboa me pacha mama na ya mofra ne so mama ya ma ne so mo hote sen ya me ado mama okay ya da nyame ase papa enti na ye pese ye huni a
apomuden no kwa yepese ye ma amanfo a omo support ye no wonum ehunu sade adwuma no esi ekọ nanim enkakra nti nyame ya adom a ebenada yebeye operation no akosua de no na chese bibia efri ho na nyame nso ye adom a ochina se me producer aka kro se obeba ha sei mama akosua me producer aka kro se china ye no ubehia nyame mpacho mama okay me adom a osia no pamuge nyame okay ya da nyame asenti no na ye pese ye tiefo te wonka akosua nya akwa ba studio ba akọ no mo ma biem tiente mo nka biem ne ye pese tiefo te wonka na ye hunu sade bibia esi ekro enti sade tie bia no ekina wo beba enti wo ba ye bese ya to aso ha why mama na edi asem na wo beka edi a che ye tiefo ne dawo obi ahwe no minimi kunu ne mma ho bia nyankopon o hyemanam bia sinami sla obia obi ahwe bia nyame hyemanam pa odamase nyame ensha won so papa ya da nyame so asenti akina ye nyina ye besan ehye enti ya hwefo ye amu achichiri ne benche ye abrochimem all over the world mu hwe ye onua tv rabi 1 tv osekrom tv be a wo hwe ye radio facebook tiktok anase youtube no akosua nyako enene yamawo ate no enka no enti ochina ye be ye final hand over no ede amawonom enti enani da etwato a yede eye appeal no ochina de ebenya bia because yenya na yesanji ede ya anoma bebre abusuafo week bia wo de ede ma no mama fa number ni to dwansa mobile money number no mesrew ebia na won fa bi mai ye fitin asie ebia na wodie no ebi mai me pacho enani da adanse yankofuo die enya dansewa ebia ene da ewo se wonso de nyawode ene ne de twato yesi ekina omra ne yemfa de yenya nyina nka ho na yemfa nhye ne nsa de wose ye ni nyina no ya yawie ne yemfa enhye wono nsa ye operation no awie a ye tuatua ho ka ye bema mo update ne ho ato no ombeba bedase ewo ha se ya tsade yenua ba Anita breast cancer de no ye no mama fa numbers no mobile money numbers no to dwansa 0599 814 926 0599 814 926 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 814 926 0599 814 926 0245 30 14 62 0245 30 14 62 ubetumi ede wodie abeka ho na yede ahwe wo no Pastor Julius ma menka we kakra na mo fa bi so so ma me wan o se ewiase na yete no se who expect bibi every nyame ho a you have to do something. Yes. Even abrabo mu kra no se who expect bibi every wo mame o papa ana obi ho a you have to do something. Yes. One sorry amaju say ya sorry amaye adwuma media general betu ye ka David da ntia si ye adwuma ye de anya bibi enra ebo be 11 no na me ntumi na ena me fa me bible na me pe baabi a mekenkan but I don't know de ye ya me ko bie Proverbs mebusem okay mebusem right yeah Proverbs yeah mebusem etrimiensa na debia so ya yesi ye pe kwatenten ya ahodi wo mu ade na ebenya nkwatenten ahodi wo mu ade na enti me kan ye no wose me ba ma wo remfri memra na ma wakomani memra ansem so efri se onyi nkyere nkwa mfie ni asomdwie na mede be ma wo tie enti se wo benya nyi nkyere wo benya like enkwatenti a anwodi wom te se de de bia bisa no erade ma me enkwatenti anwodi wom asomdwie wom die na yebdi benya saade no wose agise wo remfi memra ansem so
aha ma wakoma ni memra nsem so efise wonyi nkyere enkwan fie ni asomdwie na me de beka ho meke kan kwa ni mo no me besan benya ade bi o se ma adoye ne nokure ma adoye ne nokure nyaawo sa no ka no se ma adoye ne nokure enyaawo fa chechire wo kon o se fa adoye ne nokure chechire wo kon chiro no wakoma pono so eno no waka wieo adie na wo benya wo sa adoye ne nokure ni mo o se ena wo benya adom ninim die pa nyankopon ni nipa anim favor adoye ene nokure wo se fa chechire wo kon na emu ena wo benya adom nipa ene nyankopon anim favor da bia ye sorry a ni ye pe favor ni ye bo ho mpa ye no wo se adoye ne nokure wo be ye no enu na wo di benya we so you do something to gain something and minim dia ye ya me se by 11 minim dia ye ya me kobie ewa na kokurato se oje akoja se wa ne ni akoja nya akoni ni kunu se bia ha enti adansi a eba no papa mo fa bi so bebre ma bebre se ma ka se platform ye platform de nyame nam so ye man crofo de bebrebe wo mo a odo mo ke ye started from little kwakua am say sister ya oba na ne nsa ayi and the start something adoma yes Millicent and the start ya na little kwakuba ya Anita no mo Esther no mo omo nyina nyame adoma ne nyame nam platform so aboa omo nyina na wo mo abu asankofo a mebu bodi nyina no kwasem ne se na dance a won mu di no bebre ye de akoso nya akomba oni ne kunu ba omo aboa enu nko won dance kura so aba bebre na te say dem ma ko e ka nipa bi o ya adoye me ma me ba ko ma ha na obagini o say me adoye am ye man krofo nti say ne ma ebi ye lawyers bi e wa bro che say o mu gina ba bi gina nti adoye de o ya enye say o tu agu di yan say o de no kura say de ma e ka no o de no kura e be ye free wa kuma pamu na faye na o ye wi a ye kwa ye akoso nya kon operation Tuesday ayi component free ho now ye free ho wi a wanya hoto abrabom edusu se wa utu esika ma ye de kokoyi sa de free ho na wo nya asomdwie no onya nkopo beja wo sa never okay never na yen hwa de bi wa ha wose mfa ye nkame de ese no bra ewo utu mi mu se obeye wose enka nche wo yonko se kona bra tie ha wose enka nche wo yonko se kona bra ne na ochina me de be ma wo ewo bra ewo wo ho bible kan wo fi wo enso de be ma no yonko wose o kona bra but adie ne wo ho so wo de be ma ba ye what kind the same mebusam 3 na Proverbs 3 no me akan akosi wose fa ye yon kame de esa no bra ewo wutu me musa wo beye enka je wo yon ko se kona bra ochina me de be ma bra ewo ho se wo beyo ebia enne no se nka wo de ma no aka accident ni we nya enka so hwe mu wo ba na so nka nyoma bi sizi wa bra bom we say adoye ayeye no mpe bebre ya na ye fa na say de ye di nya bibi nko a na ye chese adoye ma we say bi wo a stop ni ma bebre wa bra wani kura hu ebi ewu bi ba ebi amanu bi ba ebi ya ni bi kura ba to ye ma nipa no na nya me atwitwa adonti wanfo wani ahu nti wa be ka say me ye kura no yes eti ye both internal and external o ya de kokwa mu de nya me be ye ene de ada de obi enwu nya me be ni nyina ye adwuma enti adoye de o ya ye na tie adanse a enipa binom ye se echina ye handing over no e dia ma wonum china ne ye de sika nti na ye last day what to say ani akosua de nkomo echina ene ye de ebenya no ebe ka china de no na afa ye de nyina e de ama wonum enti ensisi waso mesrao ensisi waso na enye ye peno no so ebe ye de ti said akosua nya akoni ni kunu ebe ba no ma hye white na ye no o medi asa ti said ye ni anita asa ye adwuma wose ye se ka cho say adwuma we ye face problems a na ye boa
You face problems papa even cross yeji obi nkwan you face problems but ya bemu emu da biarada obi beka say na mo start ye nyene ane you start ye nyene but when you made cro bade ba ko ma yen tia dance na ye ba meka hono di akire Maa Akos nyamia yebio nyamia ye onyami waye bi Maa Akos bo dance die kese di Maa Akos uni abani o ye nyamia ya mame no ebro madwene ne menti ase so Maa Akos madanse die ne nyina ne se enne kakra ni ekopa ebosu miensa ena miwura adwuma sem eye basa le be ebosu miensa kra de enye adwuma da enti ekoba ase ada na oye oba ne okun no a program na me ne nyina na eti ena oso mame sister ni nua ne blay ya na asese na me se da bi o papa enye ni nua o na ye ni kunu o ena yale etimi a hye mienu sa ena se papa ne se wo ye den me hu sa de no atache e se wo ye den no se mame ehwe de nyame be enti ekoba ase ye kan eti bom se be sendisika na mka che ne se papa se wadwuma sem aye basa enti no ka wo hawo egu sika ne so na me konko sende empama Maa Akos no hwe manim sa na se ogu ahom kokko na asem ne ha no na me so ki wode ha ho mia me me ha wo na mu mia me ka asem egu sika ne so enti Maa Akos me be send me ka asem egu sika ne so no ena mba be sende afede me sende sika no ade achi ye adwumfo no chese adwuma bebre we frɛ no we test no we frɛ no we test chese obia person ne ye adwuma obia person ne ye adwuma Maa Akos edie bie ne ye nyame obia person ne ye adwuma na esa kwaya ne gisem enti de onyame tumi ye no adoye enhyira wom chese ne ye ni na se adwuma no onya bi ne ana onya bi achi but sika ye ka ye ha ogu suo na ye sendi e de bae for say yemfanse oba no okunu ne yale no hwede nyame aye hwede nyame aye wa bia pono a emu ato ama mi wura nti aseda nka nyame din odofo me maame no me papa no me nua no me srem me de yakopon din srem adoye enhyira wo mo enhyira wo me srem koto jigu fom oba no okunu me sre do anyi bie odofo me sre mane nka wakoma wate mane nka wakoma wodi esrem keto bie nsa se ne masene nei ososo be sre kina ka wo hawo no egu sika ne so amenim se gidie ene tumi ta akire me gidie kire me se oba no okunu se ne amopa amudi subaye no rade nyame ayewi onyame be se omo yale amana amu asa gina omo na aso onyame otimi ade rade aye ne de ma ebro adwen ne ntiase so at on the 10th no ana na me hwe mo program no me title pa onua TV me de bo 1240 ana me de atoso enti na me to na me hwe papa na driver ni na me bacho the condition is in the kidney problem and so enya we don't know whether it's a goiter na be train was say tina yesi jubia obia ena moka akra na ni dedi nka bae na nkofo dia dance mama na me misika ka me phone so na just 11 cedis na me say rade me di so seed munnim sane amakoma musitie mfa wasem ndi agro me say ne 10 cedis na me ka che wade say the point of contact yes your ba GS adwuma no no ye me start June ba me date me so was March afi me buy na isika mbanda February no na buy 9 months dey na abom buy no start taking back your doors no mo fire na me say me dey me gentum me discover a point of contact this cake oka sika yi ho na ye dey papa yi na ye operation na say to be mo dimpa e wade nya me ho nsanchwene ti me send message kwa ma mo ka say God bless you mama ade na me baya ne de last week Friday me wana ase bi mu ka so musika ne yatwa validation buy na is still 1 month na buy na is that 9 months na ina mama mo ye free mu na me say erade ti me frame accountant no bisa ne say on fan checking my account mama check your account na or the me balance pa GS for sa fast can back no na so account say ne dem me or send a message mam check of an eye ne bisanya SMS alert sampa misika no de aba back 9 months salary
de rade aye no ebu adwe ne ntiase so misre rade se means me hu se the account no mu asat no munya mfae misre rade se me hu mfa me omo menya hu de na me nkoyi na me sanfa kakra me support me maame na me papa no enti obi adanse a wodi ye efa ye nua ba akosua nya akwadɔ ya ono so ebe ye eno ho na nakua fa kakra soso mame Marco kakra me de ka ho ne se Yesu Kristo waka che o se me da deja wa amoa me ekomode me wa ama me aduane ani me yare ye wa ama me hweme na Yesu Kristo hwan na ehia ne da na o ka ye nipa ye ho asem se saa mre yi o akosua nya akon aba na o yare na ne kunu yare na de omu bedi kra ayeden ama wo mo na ono anka wo betumi akọ na waba no na wabeso ni kunu mu no wantumi ono so kompa be hye ni minimum a wontumi saa yare wei na Yesu Kristo ka ho asem no enti wo be ye bibia no me de medical ya ka me say automatic okay automatic ese se unya ho nhira e wose wunya ho nhira enti ma yentwa ye homra e bia wo hwe ye e wo Osei Chrome TV Rabi One TV Facebook YouTube live me se meka de enti a ye gusua na ye no meka ho asem e de a chiro but odie me yentwa ye homra na mom numbers no e ye 0599 814 926 0599 814 926 and 0245 30 1462 yetwe ho abasisia adie beba ewia yi assemble na patients de ba Mampa che boko so nya boko sa 87.9 Kumasi. Mampa show 2018 mishia be mebi ye frɛ kodua Mampa che na odemiko ni fi no so oneme obeware me timi busa ne se owo jire no so oni jire enam se ansa no oneme betra no gise odemiko chia ne maame ma nto odemiko go so kochia ne maame ne papa ewo go so ono ta tiyesa ba nto ba na mika hwere ni se mini baabi ti nti won pe dan maame ma o han dan ne maame wo gyache pram so ho no han dan ma ye ani eti nti ma mpacho no okwa adwuma ba okoba ti ho na yinsen bae nti yinsen ba na mika hwere se minyim no so o menwo e maame se ma yinsen ne mu de o hwe me na minya be 7 months ni muno kla me say o kwa adwuma ba ma o ko ye no wamba nti be yi no ma efieru ani kula busa me say adena be me wache aso ko ye o ma ye na me say me kula mi ni made ko na me frɛ na o so obeba nti ma emu wa na sister be frɛ me no busa me say me ho ti say na me say onyame adom me ho ye no si kodua nua ba ni and I'm so sister me hu ye no no so onyame adom ne hu ye no so na ni nua ba ma no metene nka na me se ya metene nka no buza me so o free ha me fan say last month no free so o kwa adwuma ba no sisa no kwa wa ba na me so o mai no buza me se no wodimi akochia ne buza na me se wodimi akọ ne papa wo go so ene ne maame wo go so no sisa na me se ya no se no wodimi aba omusie ne wo bantman na mso wo so wo kwa aba na wo de mi akochia ena osisa na msi ai ena okachira mi se eni enye kodua nua baani na emum eye Nigeria wone ne ti boboba wone na wofo boboba ma de no we interview no ma mpachan interview ano mpachan wasi kodua sister no o sha se no ni nua be ma ni kodua mpachan
to obi se bisa wo kwa kire no ose de ayin pa cho no se enye ni nua ba mu na ye ne yure a wona ne ti wona na won kwalafo o want to was yempo ko bi o wan ko faafo na wo fa ya no wo wadi duabo na su asante forma was me de ba jiw no de ya jiw so na winim se winim so na bu wani gu so dia ene na no an kai no se Fanti New Town eno an se okoya ne afa ho ana anya Fanti New Town yankwan eno busa mi se ena musu se won minene ka se kula menyam a me wo 8 months eno se anya ne yo ne nit na oba ne nchen a no de ne phones ye de esi wonya course wa na wakate no iti wakase onfa phone man kro onfa ma no na so ne na ya pelepele we kura ma ni nya me number okoye yese oko mobile money ra oko sendi sika eno otin eno ko mobile money ra na oko busa ne se sika be no o sendi ma edin be ya na yese mimi din eno sendi sika ne yede ede ma mi a ma ni nya me number di no eno a na yegusu a ye ka ho asam no na ye ne mu edin komo na naire kakra be na be kan dia soso mama me dey say dey bia me ka say o man no given e your frɛ obi o hon ma o skapa ba say obeyi bia boa no e ya na ye ne dey emprepre na ya na emprebebre na ya na ye o ma asebi o mo nhye de ni bi no o mo pa na what that heart of gold yeah say bia obi ho chire na obi nipa ne mo but nipa bi wo ho mo on pempem ba say o yi ama no eya na eya omode me dey messer mama na last day obi o hon mo fro say me ni bi me dey aye 5 cedis me dey 10 cedis edos ma ya ni o eno na so enye se woni bi wo bi me ba cho mama bible mu ma me be na desi kakakra bi ko tu mu ayo okra ni ba no ne last eno e so many yes me sa o de ba enwinwi o de bo pa yeguso kakra bi a wo no bompa yeguso akoma so ade a wo pese awade ye ma mi wodide se bompa yeguso mama o say let o kwaku ye bi na me ma adwene mi yi ma adwene kra free so fi se me na me hu ne se akra no hu so ami su ye na ye me ya diaper ba ko na me to bra akra na so say change ami nya wo mu no ma adwene kra amba so sa na te o be ye ne ne echina bi be 2 years bi o to one mo se bibia bebo mama o be dwen wa won ti ase na so na ya adoye nei wo ye no no so mfa so nyakopon nyame enhira papa enti ene ne de twato ye ne akosia kasa ya nyame ya de bebre benada ye no operation de was ye nyina ya ye the scan bibia was ye twetwa ne last ye twetwa ne nyina ya ka operation pe be ma yin so otife ne yira no ne ho eye papa na me ka bibia kiro obi be ka say bia obi tiwa no wasre omo ye kra omo nya sika no nti no mo da so ye no nyehwe. The thing is radio adwuma no enye easy enye ye nko an ye adwuma we nipa bebre eneye ena ye ba Akoma FM 10th May ena ye nya 2 years 10th May me di me birthday 5th May no 10th May ena ye nya 2 years na ye ya appeal sika no de eba no ebi o ho a ya brochirefo yi na time maye de mu odu kakra 500 na bia ba 600,000 na sister heti mu adawroma na befem se yade a yenya 1000 no dodo enka eboa yen yenya 500 600 700 ne dodo a enka eboa yen na eba emma bebre na de yetenya ne dodo eye 10 20 30 10 25 ebi credit me send 5.0 meaning abema 5.00 yes and yes 0.50 yes saying 0.50 yes saying catch me 50 pesos ebi send 1.00 yes saying 1 cedi yen kasa yen pe yen ni so ni nyina because no so ne de touch no de owo no de ba ye no but imagine da ben na obe keka we no nyina bomu no watimi de akohwe nipa mienu operation enough form enti sa kase ne ba mo a nka ye twa so ntem but de ba no ye nkakra ye boaboa no na edru baabi na e wo se ye tumi de aye de wo se ye
obi to was say ha nyame na atu amaka nyame wontu ayeka. I'm telling you, because nyame ye bi kra de ama ye de ba ni mpo me team we na mo a me se nyame ahira ye nyame ye na say nyame do ye sa ye ka because ye ba ye 2 years ni and wone me ebeji atomu say ye ba ye 2 years ni de Akoma ye beto ye but na enye station na agidin say ye mfefo Akoma nye station na agidin ekwa echiri say ye mfefo de yi bi ya ekwa echiri agidin enkrofo agusu tie dada ti wuye bibia sisi ana wanya ye de no ntesa enti eye ne nkakra enti wote baabi na wo besere asere bibia hyase enye easy bibia hyase eden ebia ye ka kire wo se be ye adwuma ka beka se wo ma because nya afi na wo be start but nyankopon nim die enti a wode mako meni me team eba Akoma FM wode ye buy because of little kweko wode ye buy because of nyako eni nikunu wode ye buy because of nipa bia yetumi aboa wono ya ma ebia ka sa nipa no enya samoa no bankakra no ye nya no eba enita cancer ye fri ho de nya no ma bebre but yetumi de ye de wose ye de ye no yetumi rechi ye goals no eno ne de enti a ye da nyame ase because ye fa wo bia nkoso kwan mu da ya hwe little kwaku ama ne ho ato no still ne sika no ebedi aso o ne abema abeje di akra ni sika ye de hwe no de na akra na ye no ya hwe na still sika no ebida so accountant o eda so hwe akra no ebe ye wonwanwa ye nso wo mo di sika ne ba no omo bre no omo de aba enti ye miss you sika no ye de to ho ye de aye adwuma no a e wo se ye de eye no enti wote ba bia you can laugh in the competitors obi ha nyame na atu ebuka nyame wontua me ni me team kada because the ba ni nyina achi awieye no nyame ma yetumi ye de ye e wo se ye ti dia wo se me person na me ka e de kire mo eno no mobile money numbers no e ye 0599 814 926 0599 814 926 0245 30 1462 0245 30 1462 echina ye disikano ema wonum sen na wo a ene wo de beso so nunu ya be ma yenko dai wo de ba hospital me da semako ma yenchi ayahwefo ne atifo nyina na sede na wo ka no ewiase ewe mako ade bia esu bia no se utu ho anamo a aya na ho nsem doso ye be kai atwere ne mebra na Noah ya pamadaka no na nipa bi nam ye ka se bia wanom nsa abro ohunu de ye wo ye nanso ewie bre ni dru ye no na wonom a na esere Noah na kopa ache usanka wonom be hemu bi enso na akachi before said David ebedi hine wo Israel so no odifo Samuel kodru ne papa fie no okoye ohwe ne nuanom de we a wonom ye titiri ne ani ntiri according to Bible say odifo no hwe ka se we mu bi na nyame asoma se me meyi no enso kire ne se nyame kasa kire ne se nipa hwe de etua ni wado ono nyame ne hwe akoma o hwe akomam e ma ne bisai papa ne se ne ma ne nyina ani e ma ne ka kire se oh wonom nyina ani nanso ba ko bi de ono de woda enwuram se bi woda sere so na Bible say difuo no ema ye kofa ne bae no no ana odasere so no ye kofa no bedi hene enti ma ko nyame nkoso a nhira mo in fact ma be ye Paul amantem na mo se ye di kanfo ye hira wo se obedi hene a no matter what nipa beka nyame hira wa no nyame nkoso nhira mo ne mutim ye tia ya hwefo ne ye tifo bio Dawude Ba Center the brenie ma ko sisi adanse ye ne bura adwene nti ase so Dawude bro so eno kire se adwuma pa yeguso ayebo ye ba ya fe ne ye ko 2 months na mako woni a aba e bidi adanse e we beba wo se ye nra ye papa no binum a wonom aba be se ye hyase ye bi hospital no na wonom ba ye no ne ya hye wonom katita je se dwonso mu problem na wonom wo enra in fact nipa mienu ne yi katita if you on be mamu a omo a ne dwonso ye bibia anopai wonom asan afre
edi adanse say doctor sisi ade rubber ne de ne de tonkwanta ya oh ya ne na pai na che say adanse no guso koso enti ba bi obi ahwe ye ana woti efiri bia no ontu anamo no mra Dawuda Bar Hospital ye wo ejuso krapa old metro fm abro sign mu a ba bi a wo hwe ye efiri ana se woti bia no wo de offer car besi kuma se keti a na wa fa ejuso car ka kire mate ne se mesi wo krapa metro fm abro sign no kwan no ho go filling station en chen wa ho na Dawuda Bar Hospital wo na yare bi e ha obi esan ebre nti bi ana ma mo ya de so ya mo no nkyere se yensa mako ene ya de a ye di kan na maka ho asem kakra e di nipanya eye infections infection so no eguma hodo na mienu bi a akoye common wo nipa ho bebre na ye gonorrhea and syphilis e wom se chlamydia ne candidiasis ne chancrotic na aka ho na emum no gonorrhea and syphilis no e di nipanya bebre a nipa kotibia bi mu a yadwen ye se yade foforo na nso na obekomo na egono ana syphilis mako bi hwe ye sisi a ne de hye bi abubu agu fom wa paralyze na obekomo no yakase ebi ana e stroke but the etie ne se syphilis yare no yare bi a the way a damage nipa edi nipa duru no ebura adwen ne ntiase so syphilis timi ye obi na sebi wabubu ego faako na syphilis de etie ne se eche nipa dua no mu mienu efiri usisi kwaka na so obonse ne nan ne ehwawu enye adwuma yes eno che nipadua no mu mienu efiri usisi kwaka na ase na ehwo na adwudwu na ewu na enye adwuma ba stroke no de no nso no stroke de na yewa eche nipadua ne fanim enti se onifa ehwo ni nyina enye adwuma ba syphilis ne de efiri ne sisi ekọ ne na ase na adwudwu ho bebre na ehwe yen obi hwe ye sisi a wanye sisi ade for so many years wato nro awdo bebre ba ne sisi ade ne nko obeba ye behwe no obo se syphilis ena edi ne nyasa sebi obi ani obi se nani ade ben na ohunu ye eduru ba bia na se nani no eje na dum kra obeba hospital ye be diagnose no mako obekomo na syphilis ena edi ne nyasa syphilis mi mo obi adwen mo kano emma adwen mo yade obi hwe ya na se wotie na wako hospital ya diagnose doctor ka kire wo se wonya syphilis na wa wutimu se o private part na obema na se o mayom no ensakraya ba ensa bi egugu obema na se o private part ne bebre eduru bre bi kura wote se asa nsuo bi gu anase firi obema mu ba wa wutimu so wonya syphilis amemfa ni agro to anamona brad Dawuda Bar Hospital na obedura ye be mu eduru ebekum muwa no enye duru ebebrebra no ase na be 2 months 3 months obenum awie 3 na asenya ba oba Dawuda Bar Hospital ye waduru ebekum muwa no na wade wo na ba bi a syphilis ne de wakoduru bia no wa ye free mene wo kasa sisi ya no be ma bi tie sisi ya o ka kire se doctor kane na mitimi ne me ho kani di mpaso nkita ho yie ba sisi ade manya weak erection ne be ma no sori a oko ba na esen ejem as a polythene bag ye di nsu agum na ade bie atue ho kakra woni be ba onso ne nyina adwodwo na egu fom sawe ye be ma na wo sa hawi a to anamona brother Dawuda Bar Hospital ebia na wo de ne nya syphilis e na edi wunya saa but wo de no ebia na ekoko ye ka syphilis ne nem yare ahodo asemi obi nso be ma bi akoko wo ne ho bebre bia no mako ono nso ni bonus onya nyina ne se edwodwo no wo ne mema yom enti koko afifi obi to sebi de etie nie edru ba bia sebi okwa agyanan so a ohun moja na be ma bi akoko afifi etwa no to ne di nkomo be ka kire wo doctor my very weak oba Dawuda Bar Hospital se koko na ama weak erection ana se wono oba ni nhie mu a kane ahoden na wo no utimu se wa hoden so ate a oba Dawuda Bar Hospital a Dr. Bechel obey free to go marco ye ni kan fa number ne ma ya hwefo 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 yade mienu e ka bom a edi nipa wie ye ba eye diabetes and high pressure diabetes obi anom diabetes in for so many years
maame bi by ye ho Tuesday twemi oba say doctor me say ase enum diabetes nro me remfi kra say mfie dodo a be say 9 years ni mama ko bosomi bia okwaje nro okwaje aduro bosomi bia wan kwaje a o sugar level ni be shoot no kwasem o free wi ase enti e wasa okwaje but the would ba hospital ka kire wo say wanya diabetes and our pressure na bosomi bia okwaje nro but still the eti a oba the would ba hospital a ye ma wadru a ebe manage sugar level na ma once and for all abre nkwaye se bosomi bia abeji aduro there be enkoye se bosumi bia no wo de begina mu a mfie num mfie nsia na da so gi aduro da bi enti wo ba da wo de ba hospital yesi dua ma yaresa diabetes ebe oba na se be ma so a e wo how bebre na e de bre no aside say obi ho dwonso ta dwonso tentem kakra na dwonso de no no adwonso ma mi be ka kire se doctor edura na jo diabetes nti sebi ade a me dwonso gum no hu na obeka se pan because kakra na Johnson de me but be ma bi tie sisi a diabetes ama ne be ma na dwodwo ne ho ewu kodwo to be ma se diabetes ba wo so na wo nnom diabetes no no a effect ba ko a diabetes na ba na de ma wo no enti obi hwe yen sabre ya wo hwe yen ono abedi adanse se ebre bi e twemu a na wo nya diabetes no na otimi ne ho kani edi mpaso agro yie na ne bema no weakness no weak erection in my yes say onene kodi nkita ho a o man ho so ana de najo papa bi kura ka kire say doctor eduru time bi a oba ne timi pa aba o charge meji bibi ansa na wa yama no esan diabetes nti obre mako say nipa na ehwe yen na diabetes amwa kosate bie ne mo be ma na dwodwo ewu kodwo to na ensore kra no ba ye de abo abreche ne be ma no de esamu no ne de nhoma be me ensa ne aka abom obe ma wu kodwo to sisi Adawuda ba hospital edin a me ma ne de fra ne say Dr. Peja ja yedi ba ko no edin ba ko aba ba ko Peja eno ahuma che obi tumi friend doctor de na Peja o na meti ma shase Akoma de nkrofo ache good enti ba ma bi a wo hwe yen obema na wuri ese ya wukodwo to oba Dawuda ba hospital a ye benya ne nama na ba ma wuhu yen sasa obema wu da bi da ensese ba ma wuhu yen sasa ewu ene we yeti ase ewu good because ye papa no ne ye nana no obi timi nya 90 years na wa wo ba afei no ware for frawo wo yire no benum bebre minimum one man bi wo Western North region sehwi mako wade nkono na man ni nyini ya di best 95 years ene wo hu ne ma ni bia obeka se ne nananom but na ene ma enti be ma se wakoma ye adwuma nko ade a esese o me ma sem nso egina mu enti se wa ye weak na ye diabetes ana yade bi na de sa ha na ba wo ba Dawuda ba hospital a Dawood Hospital doctor ebeboa afei obi wo ho nso a na ne de na hepatitis B mako bebre na nya kwan se ye betu kwan akwantu amano ne lady beba ye ho na o complain sa de se wanya kwan se otu kwan kwa abrochire na so koye medical na hepatitis B ama ehu abeto no so na adwenwe abeto no se na ye kasai lady no nyame adom Dr. Dawuda time treat hepatitis B no ama week a month ye wie ebosom ye wie ya offline no wako enti hepatitis B wo so ya ka kire wo se ni adura ka kire nipa ne se Dawuda ba hospital se dua e ma yaresa faka na bra edweso krapa old metro FM abro san kwan wo a oba hepatitis B na wo so a wo ye free to go afi yawo na ye problem de ama oba ne be ma eno ne ye bonus mako be ma yawo oba ne ye de ato no obese ensi but Dr. Dawood ene ye won kwada ma ye de wonu matom Dawood wa ene ho ade yes one my be eka say was a doctor me yire ne maham so a me baba ma na me de na to no Dawood no so oba no so de no beto Dawood wa Dawood wa mako eno kire adanse ankrofo edi awo ho nsem a enigi ewo aware mu baako eya awo enti wo hwe ya na wuti ya mo ya de so eno nkire se yensa wo ho doctor number no na me de ma na ye kira kwan no wo edwiso krapa
old metro fm abrosan kwan wa doctor say ne number ni friend no anopa wie na enyumro na obedi nkomo 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 0201 681 717 0201 681 717 Marco nyame shawo ne wahwefo ne watiefo na monkoso a na monsom Ghana mai na nipa de bibini de Marco de oye bia beka ho asem de oye bia beka ho asem ni abema ya na yedi na china na yesan ka ho asem nyame shawo ya bemu muda mimi ni miti management ya bemu muda nyame shawo mo so okay ama beto so mami ye de ye ni abembu otonkwanta ya pai because ye nim ni enya akopon tumi ye ye nim ni enya metumi ye dictionary no mu na abembu ni abembu di ye dictionary ni mo ye di enya me be ya ma ye bia ye ni so enti abembu eni ho enti ama mami fa mo ba mo ni number ni santu dwa bi ma san wa start ya ma me pa cho di edin kan 0599 no se wo ye na se emma pressure wo so pa inti sisana mame enya sa no ne yedi nkaka ye nti no a obetumi e dia fa 0599 305 202 0599 305 202 o sandi a obebre obi beka say bia mo register ya register but mo dia fa 0599 305 202 ni na di ba ko pena na da so me yakosu ade na 0599 305 202 0599 305 202 chroto ho mame ebe ya wo chro ni nyina nti wo ye wei na sa ye busy a wo ye wei na ye busy ye hia because ochina ene ye discount e mo ye hia pa nti ketwa no kra no wo ya na ma wo de emre ho frɛ na ye nkyerɛ wo de ye ti fafa 0599 305 no eso wetimi dia faso account obapama yenkwa Bell Park yes just perfect bomodin say won sa beka de we paper tissues ahodo eba adwama shom bibia soft pa nti bomodin ama won sa encounter de na emo na tissues no one more ewo tea roll Bell Park e tea roll aba sa so na Bell Park kitchen towel enso ewo adwama shom ni nyina ebo pa se de opese wodi edidwuma bia tea roll no wodi siesie ho a kama sa so na paper towel no so ye jade ene ade dining table so wodi so kama pa afa packet tissues enso ho table napkins eka hom eti bomade ama won sanka de nam se wo mo ne ma nyina no wo mo se just perfect aba adwama so se na de sha je to wo mo tuton eti wo mo se menka nche so so pesa ye distributor na tuton ya wo mo number no 0551144400 0551144400 we de papa bella kwa na wo mo de aba adwama so health alert clinic ese brai na yam kro osa yade no won fa bibidra won maje ho abasobode en etu ase emfama akrakra afrase na won je abasobode so man gana mu die ba bia won mo ulcer dro tatahwe health alert clinic enti wo osa yade no a wodi achinchina wunyanya no adro ni afakom na won ma wadro entu ase typhoid fever no adro wo benya wo hom afa prostate nsensemo ene de no aye chronic ya kase bibi ya chronic ya ene chasade no krankwa ekwana ba honam ya na mekan so honam ya na adwuma wo ye ntabre bia honam ne tutu am health alert clinic ya de bebre wo benya no adro ni anonso ye health alert clinic bomade fo ni chemom madina ka so apokuya se ashama ene takrade 0242518893 0242518865 Sankofa natural spices bibia natural Sankofa natural spices yesi didi ye yanka se memu niema na won madada ni adia ye bibia 100% mfrafra wa bienim ya memu prekesa wonim no esruwisa fomwisa nketenketem na won madada ni dia fa be fo kwanso a bibi foforo bia mfra wo mo adia spices se fa ye aduane timu dem na nya mo ahoden spices ne de nya ni nyina bi na wose wudie de wo de be ye aduane ma de hye dia kamfo no ye fra no Sankofa natural spices enti aduane bia wo no bia no se spaghetti and noodles afeso so no enkwan bia wo ya kokonkwan na ntwina mo nkwan fish nkwan wo benya ho Sankofa natural spices no wo benya wo so ene de na de ye amenkwan no watene de atene hwa na wanya mo ahoden 0555 603 143 0555 603 143
Niwa Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimonier one na hwe ma siesie ya wode ame afanyin sen na emema no so wo siesie be mama ne timi gina so be ma kane no na ne tadua mu aye mre wo hwutu aye nkoma bua bia low sperm count nom ene premature ejaculation na wasiesie one mo ama emema ejeja one mo na so ahwe ya wode kidney yade kwa obetu ase na cancer yade nyina waso ano ede ama hypertension and typhoid ye nkro ulcer edno adro no aye ni what Scientific Clinic and Diagnostic Services what scientists ekuku dampa na wo ho no ma wo ye research anopa wie nwumre hwehwe nrom hwehwe yade mom yade bi wo ho no ma ye nim ne dada na so dada no ho na akofa foforo na de aka no ho na asa yade foforo na de ba eno ti abre bia scientists ne so esua de pa yade ne ni tia na wo no ma nya no adro aye ni what ahwe enko a ena benya pomdia eja ne na so lab and scan ne nyina egu akwa ma mfidie kuku dam wo mo ade de dwuma eno ti ade hye mo hye ne hwen sa enkran mo bu sa bon kontena che ene de wo no mo de ahwe ni bia bam eno ti enkran cycle photorama baby a ground station e wo na wo ne NS chemist ena edi anhwem afa kumase so aye kumase atonso mu na ko junction wo ne adanse rural bank ena edi anhwe enkran no doctor se menka cha mo say ye wodam e de kope memne de bia wo ba be di dwuma doctor no anka sa beba no be to no e wo enkran cycle anopa no so ne fa ekopema nwumre no sia eti sa wo enkran na sa wo ba bo mode di nka fra doctor ansa na wo de wani ache doctor di mo eje so e wo 0244087687 0279087687 if labor party so abama bata nyina aye guy enti waba no ya sabre wotam no eya so no niam na wototo no wato ya nom de ni bia wo de abomade ayi na totwe na de papa de ba ne sanya bia no atom if labor party no ane ne ma ne nyina de kwa wo so midwife fo no ho a na won ma fidi nam say kama papa waba nya me hwe wie pe ye de siesie ho enkofa infections bia mro enam say bibia aye 100% organic ya chese eye very soft and smooth ha water sem bia anymore ne bo no so eda fo no ti se de obotom tie bia no wo ba so amoanya bia to eguma hodo mienum eye if plus and afa if normal if product aba adwama so no ti bomoden na so to bi ton pa na ho fa so no edoso kuma sem wo be fresh 0550 000990 and crime 0302224843 amantamaka eye 0244310620 Alaska Star Enterprise and so ye be ko hwai ne akwa je wallpapers e jane na so de fe colors ya colors designs eje jane na so chesa wo di siesie demo na de femfa mo ba ho obi awura demo hwe ba nkunu ahwe di fam wo sekrachi na se wura wo guy enam se wo hu ade papa ena wato ade papa so de eno ane Alaska Star Enterprise na ye one papers no eto ncha na se wo papers no eto ncha ne a enema hodo bi ate se waterproof chemicals benya bi atom afei airport chemicals TV strips light and afei original curtain bars blunt curtains any bedsheets ahodo bebre ni nyina no benya bi atom na de dwuma pa siesie ho ama ba bia won watre ho e hwa kama e de amam e ya Alaska entifo ni chemom e wa Kumasi do Mrs Anoche Plaza Prudential Bank no enche ho a wase wholesale any retail ya mom frem 0554114878 0268419596 Dr. Mafu Fertility Herbal Center Dr. Nesebra atonso esreso atiebisa ba sebra bagia wo enam se neyent na homo bi ni se prefa kane no bi kwa wo anaso bi kwa wade a efie mienu miensa na enso no nkumafo nom ne de mabi ne de twane mpo ne edi na ni ade a ene de doctor ba ye ema ne nyina ba bi anye bonyini eye chimato kakra bi na ya na ba doctor wonimde ya wade bibidro beka wo ba no ama wo so watimi afanyi nsen emema no so ma ne kwa ya mu ne akire nkonam se nye da bia na wade no se ba mpie ma ya ne Freeman be mani bi wonso na chese ho hsuo no e na ye mre no ntimu bia no nyina wa afọ no bo nan kwa doctor di nro ebe kamo na fe wo ba na wo de no wasiesie ne kama na fe be ma no so ho hsuo no aye mre na bibiduro kra na wo de bia kan na fe awade no ase anije no a na eba afe wo so wa wo akwada asabi o hwa akwada ne so ne ban ya chese asa ne ma bi enkoye watare fam wontimi enwia wontimi nante na ne mpom na ye hodwohodwo no e ma awre ho doctor se fa ne bra atonsu esra so atia bisaba se doctor Mafo e de drobe ka akwada ama ne mpom emu aye den na wo so anije atimi ayo chefam eno ti Presby school no enten ho a na doctor edi ne dwuma 0244411099 0277741618 awo papa wo fra ne pe number we yada wo beje wo som quick credit investment is abredi en case secret nchira wo bia fra mu cool lie we wo bia nte wasem kan unsem nyina kira won mom na won ma obesia eho adwo sa wadwuma ne nansan adwuma ne eguo na pasika ade atetre business num anasa nansan wo pesa wankasa wo bia adwuma na eso so
wo kaka wani ababi akofa dwetre no nya nya bi a ene na quick credit investment se won mabam ama besia bo no aye simple eno ano Ghana card wo ntwa susu wo nkobi account bi a wo nye service bi a eno ano Ghana card wo be friend number we se ya na ne omo akasa na won mama besia na sha ne so se won mo bosia e wo internet so eye 0302 200390 0596 920833 quick credit for se na won enye so na ye bi se brabaje bambo e wona tena ye na bomoden se obesha ne so se awade na wote ase na wodi awade mu da wonti bi da nom na na se nyina na bi won mabonsa abusuan kontonchi mu nsem bebrebe so ahona abusuan no mi bi dem eti kwa no mbreki ma wo kwa be wade na wa enjoy power wade no asem eye duabo ana se dutuo ene do abrabo so ana se moja pam ene wadie ana se yade kurankura honhom yade ene akwanto ho nsam che se won ma di usika nyina na so akwanto se me won kwa nkrata bia wasa wode kwa wode akọ na so stedia emfama wo na ye bi se bomode abra ne chewa aguna saman na wo hwehwe ne emamu pa emfama na fe bambo ahodo a obehia no wanfa ema adwuma na wo mo no kona na ye bi nchen na mo ho ba na so nya esumdwe efa eye wadwuma 0243 134535 0557 667510 aguna samai ena na ye bi wo number yi so frɛ no a wono ankasa ebeje so afa wo akwada wo fie na wo mpa aduane bi adoma ne bia gon wani na ne moy ha woni ne kwa wanyi na midwife fufu ani ebu ani che kaso ahyeda ena atena akwada ne koma ema ne haw enam se enne anuane bia ba monte so ampanifo nyina yade atum se ede price gya so se yi a wo hwɛ ne hwa na enya se mehwa ye friend home sweet cereal legume mix a che se yankasa Tom Brown ya enom de wheat ene emo ne so ya safrafra ede ehwam ahwade bebre no aso ene womom anopa awofo ye de bi ko nwuma so ne ma no so de bi di ko school eti ba modea na so pe bebre fasi fie ho na ne musua ne nyina mo nkyamfa na mundi fiber ne protein ne ahwade ewom eye bebre boa ma immune system ne eja ne na so esa so eti cholesterol so kura efri ni paduam eti edro no anase enuane se de asia ba ne de bomoden na wonsa encounter de your friend home sweet cereal legume mix eno ane Tom Brown na frafra wa hodo bebre no ewom no poku trading edum pampa so afei edum PZ MTN office wono akeo ebu akwa offense tano so atonso ho nyina abanya bi atom na wo store na so pebi atu aguma tone a eye 0246697358 0546921728 ofre pempani fo be brobi na so atu aton ate ho mfaso na ya no ape plaster ni bi pa won sesa de ne weda no aye sa brobi sasa bro aka no pa ba bi otie no steam chewo to de na ye ntu nam se a wona de no ama ne mposo se de ne mposo si tutu no agye ne ho anye ahomka hit part aba adwama so eye plaster wo de wa ya pa nsuo to se na woni yi ti a wote ya e wo ndompe no kase mo no ba made so ba plaster bi na de afemfam so kaka dro wom se na momom wa yira hodo ni nyina wom a helps no so ginam e to de tade so se abo se ha na hit na ebo nkakra ya ho adwuma no ebe bo to ya obi ase e de afru ni paduam sa wo kwa fichira wote ya arthritis ya de ma wo poso pagya na te ya sisi ya de ya obi a wo na mo no ye fra na ahomka hit part plaster eno ase wa ye na de atare ba bia wote ya no ebe ya ho adwuma na to ya wo nyina se e de amam ade hia no so se epoye manta obenya bia tom e wo Kofodua market Ernest chemist Chris Farmer Mikado pharmacy after that pharmacy Newtafom Cab Royal Pharmacy and a Fay GB Lifeline and crying as also a Farmer George Pharmacy Palace Pharmacy kuma say one more say addition be to be Tonya and wholesalers in that ye do on the able to jam 0599 991 149 0599 991 149 of repair anka hit patch one by Joshum na grow fine moja dro no so ya no bi papa na body no enyini fine na nsen wo hyede hu no ba ne ho tan na ma ne nyina ya fine enam grow fine ti wano no bi abo ne wedia ma e ma ne wedia na ye sro eno ti wo a wo ye twintwam obi ono mo pa abrosa ni wase sorada ba da wanyini na so hwese de wase atwampa na hadwene pa eti no no grow fine moja dro ne bi banyini brom na body no so etinya ye kama na nye moja dro na wono no ma no ma ye huruba na mni bia we ne de kyese vitamins ni minerals ni ewom eti mo de no edoso eboa paso yade na afa na ahoto wona eboa ma atisi ntem kenken esanso boa ema infections ahodo nyina esia no kwan kura e de free ni paduam eno ti somre grofa mojadrom ye body mrane se mojadrom super 0244596532 0244596532 nyame ensha papa enuaba masapon ena wote ne nka no ate de amakan wose yen abambu eni ya dictionary ni mu dabi aba
I say bamboo any additional. David. Ya na so. Ya see abaya no ane. Ya abaya e wo mu kra ye be razor. Ye be razor. Ani ya razor. Ya wo razor afrim. Say e wo mu ya razor afrim. Ya razor afrim. Say wo hwe no so won kokra ye de ntasu be ka ye ha say. Ye de atwiso. Ya wusha no na wo say ubuku. We say na so ubuku pa. Na me taye bio. Sabe transams na me hwe de me tro ye no na me twa me mene kakra ko hwe obi dia na me hwe na na me dia na me ye me twa o na so sabe ko hwe ye no na me hwe na razor me ni bia na me de kakra me kasa me na ye he na me dia fo buku ne so wa ma na ye asere na ya uye bi dey America sabambu ni dictionary the na make an say appeal ya che obi ti baby we have competitors and we know some of them you know obi ba na omo ye krada bra mu nya bi o enti na omo da so ye and ya ka say ya ba mu mo ye ba Akoma FM no 10th May and a year 2 years 10th May and a year 2 years ebia ba ebi was system ni mu da 2 years no 2 years Akoma so kra ba ye nche na kro wa ni aka na Akoma FM nye station na agidi pa enti se enne yetumi eya appeal mpo ni yetumi ye obi operation we ya no ewo bra ye de ba ye be hyaase no a ye hyaase from the scratch na ya de pa Abomode. Ya bomode. Obi be ka bia ma o na sala. Go na ya falo ho. Tra so amana papa. Ana chi won. Akoma ya project Akoma ye project I build from scratch. Na nya dia existed that day. And I from scratch the number of people in bills I to our hand and go for ya ma ko omo ayase wo mudwa kora omo ayase wo mudwa omo ayase wo mudwa omo a omo di sika ne ba no sese sika ho den ye nuanom a wa brachire no 1000 no ebeba emma dodo eba ba ko sister heti madawro ma ba ko mienu miensa bi 500 no eba be 5 bi dia ka ye nuanom omo de 10 20 ebi de 50 pesos ebi the one city ever na imagine obeboa wenmu anu a ya de and I make us a little kwaku ya hwe for 2 years but still sika ni bi da ho da social little edi entia you see ya bemumu nyame eye bi ma ye pastor Julia da bi na ma ye ka ye se nyame do ye nyame asra ye se nyame do ye dodo ye hwe where we are coming from and nyame ma ye to me all the accept the battalions no bi anya mresa na be bia free libe ya ba biru ana be ya ni tira ya ko no utimi don't throw stones at every dog no back at you the crama be upon to wa ba ni a ba do be aji wo anu afafuba aji wo family mobile money number ni fatuo grama be ha ho fatuo plan ye de o musika ne be ma wono enti no ye di kai de 0599 bi no na tu dwa me pacho we ye na se emma network no 0599 305 202 0599 305 202 0599 305 202 ubetumi dia faso ntu utro numbers nya we ye we na ma fafa we so na ni nyina ye din ba ko e ko omo account na nkasa mu ni nyina ye Mary Akosua de na uhu din foforo bi a wo so e Mary Akosua de na into 0599 305 202 0599 305 202 and I was over to me at the afaso tribe akwanema o called for na wako for so e beto we needed to try back on ma kase we try numbers no 0599 305 202 ebeba e pastor Julius ba
ne pani be kuna mpo no omusuro ya dada so mo bon hwe na omo ni 20 years ba omusuro ya all the competitors na de nyame ahira no omo kama nkofo ne mo to omo dem omo keka omo haju no omo ya de o eti anu kwa jeza akwa no so oni nyina nya simpi so bi so wo ya de ne mo enwura bi na adura no ho asem no tima no de ya tiefo ne da o ma se ko project o ma boy ya ye no wa nye project ketu ya ba o mo so ye mu oh my god abi shira wo mo ti asana akoso nya akono ne kunu de nso mbe boy ya me ya wie no kura china e diskana mo no mo de akotwa bia ye don pesa baba ama ma bedase ya na ne de ensesa ya asie ama ma hu se sa adwuma na ye no wa ha no nya me shira wo ma TK ane na yere patience se no na to se nyame bra se father Christopher na ko pe ayi tongo tu a anu di di fodi na ko je ayi ha adi asem kura na se Ghana fo mama bebe modun no ka be den wa jena di se ba pese na Ghana zano oze enye ti da asena na yire sa oba ka asemante ase se sa peja ya asa ko fa ba de se ni abre pa ase na mo hu ni o an kafra na na ezi efodi ego de bia mo de na me kon wo sa de aba so mo sa emu so ba mata di sa tisi Pentecost for so tisi Pentecost for so na de aba di ya se ya si ba sa wate oba ma be tunu fo na de ya abeze ma gbabuta na o so mentan ko papa oye bi adene keka kona wanka so ntan kwa oya ko fast ma me de ahantan si ya Ghana for me ya ahantan very very arrogant and proud they are very say why ade a why ye no nkomode na be ma na ade na akoshe muko nte se de be jeza ana oba juma nyina no oba so create awareness sa ade na wonya anti for sie konwa no so be kwa kwotena ma di kota aba na me nka kase ma na me nka kase ma he ya wie on sa ade no me na otu na me yale dia se me on sa ade no why you born and ka you born ka ofre ma we de ma te me sremo ni asie bia wo de facha me ba ni atras ni asiesie bata onsa asese ko no ba be di achi o ko no ba be twetwe na obusa no ba kumienu miansa o de no be hwima bre na se kra santase ene ade beba o fukuro betima nante ena o ba ho na o hwe no ho ena ma o start so odwodwo o se ma ande no kra o de ho de ma anya ade ade ya na ejimi ana ya na mu de mo de wo yire ena no busa no senti o kan ni na kira wo yire afi no hu bi o ade sabio say na abedie wo yire wo ma sa na sa biansa na yire ne ka kire no wonu wa shada no wate ten no what ase na afi o sa de na touchline din sam fu wie de bia beka o se kan de Japan na kan na sa na kan o so say omu de bia omu di na omu ye omu ye ntina ma ayo na kan no ajuma wo ye no de no huru ni ye eti ka we ko fa sister otie otimi se ono kwa emu ombre enya idea ne bo de sa enti ka fa ho sa no ko ye na ko aye hoyie ka mempie da se me de misu se ogina so wo kasa na no de ni ba jona irati na onte no tani aika ateno okudufia ona na yire ntama asem tima mesere Ghana fo de bia me kasa asem de obi ani hu abi nto ne da de mu se hu se wo difo a oba enti anu just obi the power chow enka ha kwa ne kasa se ba me ka che se be hwe na so be hwe no so voter ombra na yin na yinhia na at least yemfa bibi kakra nwura na dwene ne mu na dwene ne mu na ho na se okobu ne pa obadwene ho mienu Marco kakra me kan say patience bema amana dane abrewa sesie young girl a ono ebo na brabo hwe sese bebia waduru
say no ohunu na brabo no so ene from ohunu de o pese oye ne ho me de me ka cha ne say abrabo ne nseye on sori ne toso se ni tiri ntumi nso a ne nan wo ho ne nsa wo ho obetumi de bibia si ho a obeye bibie na bema we de no ana ne yere ka kire no no ɛhɔ no ɔtetetete no na baabi a mesuro ne sɛ ɛyɛ a na ɔmo agye so Awurade bra no Maranatha Awurade bra ɛno na ɛyɛ na yɛ me hu no me ada no obi ka me sɛ Awurade mmra abrabo wemu e dia fa abrabo de nyame wan twɛn Evangelist mama nko 3p mra na yentu aso obapa Maa Akos credo family queen medase yematiefo nyina aha edeba piwak natural emreso sede enu hia ya wada bia enu di apomden ho enkomo no enenso ebre no aso se ye no etrase edi apomden ho komo sima edu entem meso enyiwa fidie no emfiri ha na ye wiepe enkomo twetwe no ebesan atoa so ewofiase na awie Maa Akos ensina gugu hade wo sha hu sensi oto enso to ato wa bonten ho no enya asem ketewa atopa ehwehwe nchense dan sisi ane enti no unse base ya na ekofa yare ahodo de abrɛ yɛn ensi oto se ya sasabro pa ene deba ubo se wapo ne wapo so na ye wo ja afenko wia se ubo se wonsa ne wonana ayo tititi wa adwen be o se awo ene de won so na enya awo ene de won na kyese yare pa ene pese eye wo awie 3p garlic mixture ehon komo ene ne wo 80 na nkomo twetwe a ye di e de free piwak natural I di 3p garlic mixture abadwa so no eye numbness ana burning sensation ana tingling kyese ehwo ase won sama no ase kyese unfili kwasa won sama wo de so ade ma wonte na etwetwon ase entri no etwe afirimu ehwo a wonan na wo di si fom no ase fom bi e wo nan no mu na onan ma no ene wonan mu na etwe Maa Akos obi shempa bompo na ewura wo hu sene mpa bompo aworo because ne nana yetitriti ama oni atenka bia ene me be kyewa de ekofa saade no edeba na se 3p garlic mixture anom na entwi amfa entini ne mu enyi sanyare wana emfiri ho no mu ama wa kyese ekofa ha bebre ene de abrɛw ye namba ye de ye adwumanie o maame o papa wo nua bi wo ankasa ɛho na wo nsa eye otititi wo kon wo nan wo opone waposo eye otititi a Francis ane no enim komo ye be tro de nti a saade no eto wo ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 na adia ebetumi ama onsa ana wo nan ana wo kon ayetititi no ejane ma bebre so diabetes ebetumi akofa saade na ba wonya pressure so a ebetumi akofa ba na de tie ne Maa Akos se diabetes ne pressure no emakwa wo bibi na ekofa de ba yenhwe pressure se pressure be ye obi ese obi nya mojabro so ne moja no nyese piepie onipadua nani ene ehwe egu fom ne de cap bi so there bi won say akoma ne pompi moja no a ewo se twifa entinum na eche moja no ema ne padua no enti ekọ na aba na emframa so eka ho bi enti saa moja na akoma ne pompi no se enya kwan antwi amfa entinum a esa abokọ akoma ne ho ena wanhwe yi a ebi mu de etimi twa omohwe enti wo so we do hospital doctors when your pressure because emoja na esa abokọ akoma ne ho no ema akoma ne dwuma a oye no eye den se de wo hwie nsuo gu ade mu a eye ma ebuso no sana akoma ne beye tina ma akoma ne se ye dwuma tentem na etumi moja no e de force bi twifa entini mo saa de ekoba wa brasrade akɔhye entini mu baabi na emoja ne pompi a entumi ntwemfa mu ko ana se emoja ne bi abotoa
say akoloto na akwakohye entini mum it is say emoja na akoma ne pompe a entumi ntwi mfa ne pedua no but 3p garlic mixture dura garlic ne krampo na ewom ne ntino enane moja it is say saade kra da ntini mu a ebetwi afem na esekọ emoja na ada wo ntini mu a ebetwi afem na ekọ enti se eba ne eka 3p ho asem se ya obi o pressure pa ne ne to enchia wo de ekoto be nanom hye ena aduro so wonom a obi se me de me nom to ba akoma ho ye ntima anum biem nom to aso ne beboa papa owo pressure entenase anya sa eno beko bi ama wonsa eno nan no ayetititi because emoja na pompe a ebi kwa adwene ne mu eti se ntiri ne nso a emoja ne namu kwa adwene ne mu no se emu sisi a emoja na ntimi nkoho adwene ne nyamframa enti nerves ne be hya se eda ena se ese eda obon se adwene ne ma hunu se mensa abo bibi ma ye meya eja hyeme se enti ne hya se eda onte saade ne bi enti obitumi ka se eno ama me ba ba so gya o wotimi de nsem nu kroport mi wo de agu apampantre no so was ya deal was mensa de awu mentere one hwe ya daachi e di stroke ene bebre wo mensa de saa o tese awu bo so de abodan say pow daachi e di stroke bebre wo e be kakra wontimi nso adiem wo nsa wonsa na e ba besene wontimi nso prae mu mpom fampra wonan wontimi mfa nhye mpaboa entimi dofo nom 3p garlic mixture entwinfa entrini mu enyi saa moja na adedemu ne saade ne pressure na emfiri ho se na be ya da bia emoja be die furu sane na enkoma wa adwene no entrini na moja femu no enkonkoda na enkofa stroke sha se edititi no na eprewo ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 ena ka hu se wonya diabetes nso a wonsa ene onan etumi yetititi ko ne nyina emojam yade na bia ye di kan ka ho asem o hada diabetes de etitwi wa ha ene obi a watatena se che a on sorry tintin impum ema bi de ya akwadworo obi won so a chese watidwemu a on so de kra na wa ye hwe wanhwe be ma onan na fe be sorry na agene untumi enye ho hwe ena ubetumi ama onsa ene onan ayetitriti abra wankasa waka wonan atoso na ache na unyi wonan no emfa ensisi form ema moja no entumi enye fusane afa obi onum nsa bebrebe obi onum jot obi onum hwi saa ne emenyina betumi ama ofa adwodwo because adwene no a wode nom saa ne ma na obi adwene se me num de se na me minimum nko a chema nipadua no because moja hu na ekọ tie no so be chama nipadua no enti uyo bi a saa de no a yen kan to se jai ubetumi ebeboa wo na emum tete so na emoa wo afei obi a sebio emoja ntimi ne afru sane ye wo nipadua mu se saade ada wuntene mu ana emoja bi akwa kloto ahye wuntene mu baabi emoja ntimi ne afru sane nti utum se onan no na agene ekoba ne sa anadwo untumi na obitumi hange ne nan ewosoro obitumi so ne nsai wosoro sa na otiyam adaya ne nsa agene etwe no wo ne ho hwea enyeyi medofo 3p garlic mixture ene beboa o sha sese onum bia emoja ebedia frusane yie ewo nipadua num edi sentiri mu kura sisi a emu beda ho amonya afa hodie owo kumase ha obenya 3p garlic mixture ato ewo pharmacy shop ene herbal center biemu o pensu enwunu bebreba te so na nsu enwunu bebrebe no enya ade a eboa ye na wo yobi nso a wonpe exercise ya ayata ye bi enka se kosi abonten kotumrika wo sore wo dem kura huri se de wo bo skipping no a enfifiri beto ni nyina ye exercise ni bia mema no betumi abo press up kura ma betumi abobi ebo ma da bia moja dia frusane ewo ni padua num wo kumase ha abowra kolena heba dani heba Chris K heba ubenya 3p garlic mixture takra de AA mensa ewo ho Koforidia eye Gabson Pharmacy wa mumuni away enterprise and crime for bora okanshi udi okwa King's Walk Cove Sam ene Angel Heba okwa also wo 3p garlic mixture Little George ewo Tema Community 5 Health Alert Clinic ene post office no ene di nhwani mu ewo Madina ewo so okwa obenya bi yentie amanfo dance die kakra bi efa 3p garlic mixture no ho ye basisia asemi gina wa me mo se sunya se me kwa me bia no ko bia mo so much me dru sa be 6 years no tema bia me ye ma di se ene me gina nti sa ya le ne nku me preko ene 4 days ana me koto 3 guys in stand so
ma me kasa yankopon no yam se eme ya me no kase na ho atom ya me dwen wa me ntase ya fema na kwa me taxi dollar na enka na me sisi so me sisi ama ka me na to na twetwe nda 3p garlic misa no aboa me pa ebi ni ata miracle bi wa drum just ma funu kra so bi sia chinyan kasa me uni sisi kasa me uni ani sisi o bi kasa dia bi hye me so bi no na ye no 3